kheri na baraka, unono, afya, umri mle, onrikao basi wazima. Mon petit frère Belamine, salam alaikum. Abdou Mkonsi, salam alaikum. Smaila Boudou, salam alaikum. Nyonti pia nga mumsalimuni. Mumsalimuni nyonti pia malanika ulu mjiundao. Kama mjoyo ka asimasigu shingana nzao arambe na habari mtiti. Uliho jana rikarma uchaguzi. Hanzulu siku jana hunda leo reisa ngasina. Asida upezo matso waheze uchaguzi inamna ikaundu za roha. Salamu alaikum tati. Anama Zainuddin, salamu alaikum. Dasina na upezo matso juma za uchaguzi inamna za roha usiku jana. Abunge rikarnika na ya ukagarjore jana leo harma video bandarfanya video ya jana rakawonesa ze position za ma kandida hatu harma emabavu namna ze pronostic za kaza hamba namna ze resulta za roha. Bon, ma adversaire wa johamba hizo jowana maslaha shagar joka lojibo landi sohezi warangu hale hena katiba lo voti lejimbo lolo tuheziwa alafu sarlizoya ama usikwale wenu tsirengeshwa baha oka si parisa intervention zinji leo za opposition kao mengoni mweza intervention nazishia leo tishia ya Mohamed Daoud tishia ya Razida tishia nadai bitena. En tout cas tishia intervention zinji za nusu ya makandida na washangirizi wa makandida za kaya usikwale wenu zinsababisha nijeni onese point de vue hangu hau njeni onese hauraji nurakaya nuwahanura waswili ni madversaire kao ngasi dasina o hau on en face d'eux riele wayaukana ezambishia leo ni ma opposant ni washangiria opposition unie ndizo pia za dungana riele wa hau ngarijua yaukana zilaka zijarishangaza zilarika uzilinda nana bora ka uzilinda karjaka contenu rikaulinda ke contenu da ilawiyo waje wambeka kadra kwa jastehi majeshi wakanmoze biro vanu jau votisihibwa zo pia zo kaulinda banizo kazijashangaza ama tsikahandande je harma intervention nazishia ces derniers temps njeni mwambieni wa Komori ya ukana eske ngamonao idaraja ya nusu ya mapoliticien waswili surtout walo kinyume mara isazali ikawa waswili daraja hata zenra buambia wa Komori kwa tujo wambia ndabo njeo ani kwa tujo wambia nrabo zijofana na kweli un jour hawa wambia nrabo ikawa hukamra parseze kweli ngaijoka haujiwa haunga ijo homo tikanda jendaba nsujua jusqu'à preuve de contraire shao sikwa jana harmaze voti si wono photo tujua kanga mjoni confirme yani mdungawe video je suis trompé j'ai mal vu shanga fikira matsono photo Mohamed Daoud Kiki hakavoti moroni basha kanga bon Hamada nyima onele photo hilo vous pouvez me confirmer si c'était vraiment lui hakavoti moroni basha njeni mwambia ne ukana hinga mweshele yao ya uka bala sina takriban mwezi banu
la Cour suprême a rejeté la candidature de Mohamed Daoud Kiki pour une seule raison, de transmission. Il y a changement. Il y a un dossier, il y a un bureau de vote, il y a un vote à Moroni Bacha, et il y a un de Moni 2 en juin. Au Cour suprême, on a annulé la candidature, chaque année, il y a annulé la candidature, Rijavan, on a fait une petite démonstration. Riwone se ishatsongeza candidature yahe jo annulewa pour vice de procédure ya transfert dossier. Riwone se ishatsongeza candidature ya Mohamed Daoud Kiki jo annulewa kakende ya posé candidature yahe domoni 2 ya tsongeza candidat wa CRC wa domoni 2 ya jihunda haeche ya passe le premier tour. Rikari mwambia ni ukana e procédure ngiyombi. Mais à ma grande surprise, je dois kabala tionondro hauka tiononai. Almuradi timono harma bureau de vote. Je dois bala ka vote, je dois ka vote. Almuradi Mohamed Daoud timono harma bureau de vote. Et quand Mohamed Daoud haka vote harma bureau de vote ya Moroni Basha. Yabonge confirmer zile rakauhambe ya kana sa un leader politique. Ikao yi objectif yahe ya jambie wa Komorin Rabo, yi objectif yahe yaonese wa Komori wafanye izo yeye yato capable ya uzifanya. Parce que ekale huja voti Moroni Basha na bala jana hukau depose ukanzawa de candidat de Moni 2 kazi jakubali haniha leo huja hundi hango voti Moroni Basha afasiri ya uka bala wewe huwarie sharia hukauhanza utante pour te préserver ou pour te positionner pour 2029 pour être candidat en juin. Il a dit Mohamed Daoud ya kautsa. Mais puisque wandu waelewa wasoma sharia washidungu wambloke hajiundu ya kakajaka kandida hula hakaujari confirme leo ya ukanavala zila rakauhamba zikakweli hajiundu Moroni Basha hondo mahalani ya kauvoti ma député wa jana à Moroni Sud. C'est pour vous dire à quel point est ma candidat ani et ma leader politique de l'opposition. Raona dunge dossier. Kama Daoud yakangura voti de Moni 2, raelezaba nyakana c'est le charia, les procédures de transfert de dossier, ne mashaka ya opia et Cour suprême ngwado invalide candidature yahe harimom kabela wa de Moni 2. Si vraiment au Cour suprême kwa jakana haki parce que il est fait ya Mohamed Daoud et ka voti Moroni jana parce que timonar ma bureau de vote. Mais j'arrive pas à confirmer est-ce que voilà a vote ou kajaka vote. Mais si Mohamed Daoud a vote ya bureau ya Moroni Basha aussi kwa jana. Yabo ha confirme ya ukana et Cour suprême wakana haki wa annule candidature yahe harimom kabala wa domoni 2 Mohamed Daoud kajakana hata sharia kabajaka hata sharia shaka umruhusu endi a poser candidature yahe domoni 2. Et ka a vote Moroni Basha jana selon yahe le fotora liwona hama fotora yaona. Et ka voti yawo garelewa kabe Cour suprême wa rongo e sharia shirongo wa yaboka wati namna ya ukana mria jeleo yanze ya dorenga ezdomu faidisha harmo sharia yanda hanya ikangu jirumilio baga zidomu faidisha ala nya ukana même pas un mois gardo ko jari découvre ukana acheva le Cour suprême wakana haki hokawa invalide candidature ya izo dizora ratanabahi usiku wale wenu uhusiana na candidature ya Mohamed Daoud Kiki. Tishia comment il s'appelle? Ibrahim Abdurazak Razida harma intervention ifanya leo dans la Jimbo 2019-2024 d'Abasainu. Dans la Jimbo ze votiri hibiwa wala kana condition rakarakaza waka wakubali shagwa jastehi rambe majeshi watsinjana mweze bureau rambe majeshi wafanjao rambe jao ilo Jimbo rasarazo ya tabasana lire de habeshele sha obanda kandare shelezize ye wala bahendi ne shelezize bo bamadumze bango iju opposition unie de Comores au
opposition au uni opposition de montu jua amadumze ngo ju opposition unie de Comores mais c'est de helil mengoni mwa wuhadazi waho wanduwa kauri mwambia ni ukanabano ho mndu fanya siasa hauho mndu henda harmanyi chaguzi mndu katsolala au mwezi umya ju mwezi wa bida bakabana mwanzo ne de kandida ikanga mwesheli yao ya amwa ukoyo de periode amadumze ya créer de convergence ya hao ya joka to azali ikanga reshele ya ondo ngasina takriban wanu mwezi honda mezi mili owandu wanu leo wajida hiyo akawana makandida harma opposition unie harma ze élections législatives harma ze la mairie owandu wajida hiyo leo akabalungwa sina makandidature opposition unie jau wanunga sina mezi harma ze conférence de presse zao le jimbo wa kanilo karjana ngarendao harma election karjaji pangarende harma election karno kana makandida harma election izo mitsenna hamba mwajaraze video ngizo yabo amjozi parsa harma ze YouTube amjozi parsa harma ze chaîne za Facebook zunguli yao uwandunda wanu wao Razida Kiki Abdusefu Mohamed Jafar Abbas dele tengwele karjaji panga karna ueda ma election ngaranza azali afanye jao ngerida harma election ngaranza jao reka wadunga. Mais quand tu entends aujourd'hui, harmaze conférence de presse zahao. Pareil ma candidat wahatu, ngasina ma candidat walio kama député wa opposition unie, ngasina ma candidat wa la mairie, ngasina ma candidat. On se pose de la question. Doviye militant, doviye mkomori, ujo amini ze fikira zahani. Jana mwambie kakarjaji tayari sharda ma election. Karna uhenda harma election halafunga manzawe ike harma za election wizo mbeha makandida nkachimini ntsatsa ya mbeha makandida gamanzo ike wabuhe wandu wa wavoti ala ni ukana wandu wala mwambia jala kama nusikartina makandida harma za voti karjaji pangari de makandida razida harma za rezo sosio harile kiyo hamba ngarjobe hama kandida moroni noru ngarjobe shande ke opposition unie kubaliana ngarbe hama kandida. Il n'y a eu aucune déclaration que opposition unie avait hama kandida. Ça veut dire il y a une suite logique harmo siasa. Et quand on doit voter wa maudu, ya bon mwambie ma militant wa holeo kabano amina projet nda kandida. Maudu je wambe sabu sanga mondo kandida. O sha wambie sabu sati présenter candidature ya hangu. O jumo sha wambie kan na mwede mwani voti. Shakuna ujojo wambie leo kasi karjampanga na makandida sika wana ka kandida harma za election si kama ti kandida harma za election zifanywa uzini halafu ento abili za voti zifanywa zisa angari sirikana makandida wa opposition unie makandida wa hatu yewa wajua kanganyina makandida ndobi ngema milita wa hanyu waje wa votini hata mjema abeka mhibili wa voti. Yeserse waambia ema militano wa Komori yauka vanu nga votizi jao wareje wajawambia vanu nga rjitayarisa nga rjoka harmeze voti wareje kadararu vanu nga si harmeze voti nga sina makandida wende harmeze voti makandida wao waoneho wavotiwa yao nga wajamba kawa hundu she opposition kamna ujua jala mwambe kamsina makandida kamna ubeha makandida kamna unda harmeze voti zija kamchu kabati habali ya shampa shahe opposition unie shahaina mungu habali ya logo ya haeche makandida wadaili wao leoni Razida na Mohamed Jafar Abbas na Ziko ani makandida wapia kabati habali ya logo ya kaini logo ya opposition unie hamade CRC ya kahaina kandida wa CRC habali ya logo ya parti ya CRC halafu wandu wao wajau wajida ile uyoka ya opposition unie ribuhaze voti rishidwaze voti ebani ya jua kanga opposition unie ilio harma votido rijua kama candidat ma indépendant qui sont montés comme des champignons watufanya watuka pre-campagne mais juste watodaza hataza voti maudu waheya leo rihibiwa ebani mhibiwa mwambia ndovia kanga mwenda harma campagne hauka zefe za voti hawiye zitendwa za nyichaguzi iso pre-campagne iso campagne
ils ont porte-à-porte, ils ont meeting, ils ont caravane, ils ont toute une armada de communication dans les réseaux sociaux. Avant même il y a ouverture, il y a ces campagnes. Shaka mnaujua mbakishato siku heze vote mjema beka mhibiwa. Badiba numwambaka mhibiwa. Eba numhibiwa. Yema dia ndo vimdu danyia kabanu ganyi makandida. Haunga mjoko kama kandida. Haunga nyina ze barnamaji za uka mjohanza mwede harmweze mbwana. Mchola la mjuha mwono ya ukana hamavu umuroma hasani ngolo kandida ola mitsimwanza mwenye baraka hamba juha wende. Udashinda ndawe nae. À la base de quelles conditions tukada washidane na mru ya jipanga ngasina mahaya waza ya jitayarisha ya panga zebarnama jizahe namna joka unjaharamweze kampanya hata usiku heze voti yabo ngamtoji hadaya zinafsa muzahani yabora zidana letengulaho ngamtoji hadaya zinafsa muzahani aza voti zihiba ngamtojo habai na mjoka hanza mwambe shakuna ujua tizaba ngamzabo wa mjozamba haina wakati yoka bati nongo ijo kunziata kuna ujua ulalebo masiru jobo tasombe ngonzo de kandida ngonzo kunda wa uvoti na balanga hapo mndu ya sayandi sanga sina mezi ya uwaza ya tongo habili ya ukahewe amjoka uvotewa halafu ngonzo ike ngamjoka ukasawa usikuwa heze voti kamna parojo kasawa ebe hati ya ukaushindwa yu yinji hani ya ukaukesawa ni ujuka uhunda ya juhana subuhi ebe hati ya ukaya hundre nge ujuka yinji hani alala hata musa sita iyo logiki ya kisiasa kwa haina mwandamu lazima ya yelewa haina mwandamu ujoelewa ikangwa nzoelewa kama ukatonza elewa yu afera yu hakia abonge na mkeravi ni wananyasi hau ni mazuki watu hau ni maritendea harima marengo ya siasa rahare jakarija mielewa ya ukana elangaji mloni uso ni mwa kumori wakumuriwa wa aminioni tidom aminioni wakubaliyo kabanu nganyina ndrongo mwambiao zilio konkre mielewa kwa komori waisa wasuli daraja ngo aminio kanga mwambia onrabo ngo aminio ka kamtsina ani barnamaji hauko mtsina rongo njo waeleshia hau mwaeleshia ili waelewe ya ukana banu samahani banu kole janibi ya siasa ya CRC kaiti ketubidika ngamrande hommage parti nzima nande parti orange ya kiki ngamwirande hommage haukana wona ndongo nzima wahija uchaguzi oka present hauka voti ila mengoni mwa ze grand rendez-vous za parti politiki ekale unganyina ze parti politiki za hanyu wala nyina parti politiki dene mrumishe wala ngeda dene mwanzani wa he wala dene mwana wala dene kukwahe wala mze izi tambali ya ihoja puzila mtulu sha esini woni sawo ye omyeshi ya existence ya parti politique ekaba ja voti wacha firme wacha confirme kangwa juka ushibwe kangwa juka uhundra shangwa obuhari harmazenge embabi yon sina hibe hasana ejanibi siasa ya orange wa ukaya dans les rendez-vous ya opposition umba hata shajanibi siasa orange utoka dans les rendez-vous washindwa hau washinde sha utoka dans les rendez-vous. Contrairement à janibi za siasa sindwa jina zijidai yo si grand parti politiki sisi ngasina wanru wajise shamweja wakati wa uchaguzi kuna waona kuna waishia na hiyo mengoni mwezi tendwa kuzi huu za kisiasa voti kuna ujoka leader wa politiki wa parti kuna ujoka baka tu un grand politicien udoka mharaka waja voti ntuenda ani caprice za mwanazidakani ntuhenda baba la tambia zali garanze majeshi wabakisha wala kazerni ngardarmeze voti ze caprice politiki hizo kazitu pase kazitu fahi banu ikanga wajau voti rais azali neletengwa la serikali ikanga wajau voti yawe hizo voti haina mndu na dunge sharia idarmeze voti
shawa na kaprisi yauka mintsuhuja mpaka tini kwa bombo sucette, mintsuhuja mpaka tini kwa shokola kinders, mintsuhuja mpaka nkande hangu ipasiwa ni ambari, mintsuhuja hizo zo kaprisi za mafiti zitona maana waharma wakati wa voti. Wakati wa voti haina mru jaja haja afirme ngazijoka hiba kazi na kau hiba ngazivira ndo katsuvira ngajala kwa mwari kabati voti za parovirano hena za virano tsoba zihiba ngajala lo bundi lo jimbo rasaralizwe haina voti za haja kwa mwari ndo tsoba kazi hiba bala baishi kazi za zivirindo sha un grand rendez-vous za parti politiki de kawa jani chaguza ukahena jani bia siasa lideri wa hayo mbutanza kirais ema waria wa dunga yabu wakema waziri wakema tijihindi wakema wajiri abonge ekale au parti politique ngwa wahara wenda harma vote ekale au un leader wa siasa un dinosaure wa politique ngem hara wenda harma vote mruba kisha hondani dene mrumishe no wana wapale peka wali wadwanga ya Facebook sheke sahamba we politiki miongoni mweze grand rendez-vous kuu za mwado mdu wa siasa ikawa javote udwa shida nini bani hao harimo mji harimwe baba shanga nyina majeshi ngamhiba uze voti ngamfanja izo ngamjojo hamba Mamadou hakana sirkali hakana majeshi hakana pia zevoti zifanyishia azali aundu ya hunsuone logique ya uka mjena wakati wajoka vote kartuenda bangare jafranjao ya opinion internationali Etats-Unis yetijina opie ya umafiti wakwa tsanta kwa jushida wafani abonge tika uhanza nifanye mna éclaircissement usoni mo wanruika wandunga wako hanzi siasa is intervention watu hanza tikanza nifanye mna éclaircissement mtiti haina bafu haina mji harmonisi hatu ya un leader ya un politicien na politicien ya objectif yahe ya wasuli harma dhamana ya wasuli harmaenzi weka wasuli harmaenzi ya rumie ze barnamaji zahe ya projet ya lonilo ya rumi ya wasuli harmaenzi leo janibi ya sersa inu parti politique ilona idéologie ilona des politiciens ilona plan wai etale waja voti ngwanzao wa realize ngaranzao realize ze barnamaji za hatu zilo arma mraba hindi plan commun émergent mhuwa hedaula ya itanziani kazi barnamaji zo zija yawo umuhimu wa janibi ya serse wakana imshabao la majorité parlementaire et la majorité parlementaire harmwe dunia kamili haina raisi ulona ezi ya walo nchaguzi za madepute zembiyo ya kuhenda hata yakane majorité parlementaire yakane winji wahe madepute ili ze barnamaji za ili ze projet haluha ya shimanga ili zo anzabu ya tenziani ziti bloke au parlement iyo ni namna siasa ya jihanti harima hainansi ikao ngabora isi surtout ikera isi wala hawasuli hawewa ni parti politique na mone différence raisi sambi hawasuli harmezi kajabewa ni parti politique na mone difficulté akaniho parlement parce que ma député wakahenda abo haina député akahenda indépendant wala wabani partisan opposition wala ja shahaina mru ikao gena parti politique ilio solide wa wasuli harmezi ngone pouvoir exécutif zemyo wakohenda pia et pouvoir législatif tena wa Paris exemple ntiti Sénégal Bassirou Diomaye Faye hawasuli harmezi shayhuri yake parlement ke jakandaye et parlement la majorité absolue armée parlement wahundi kana wala ma député wa opposition il était coincé parce que parlement jaheke na avancé OK ma député wala hula wala ma député ma opposant wa ya bohaina luwa jo henda hula ngwa jo hi bloqué ya bozem yo ka uhenda doka ya parce ma député wali yo armée parti ya halaluse parlement hare sa vote anticipé haunda ne majorité parlementaire zero iyo dinamna zensi pia ziko ufanya
iyo logique ya kisiasa ya urumaezi ekale wako moriri tobakisha harmazi la raisonnement za kibangweni za kinamji zatu wakatiranyisa maele 2000 karna uparojo avancer. Et parti sur 5, on est pouvoir exécutif, il y a vos embio zahatu do kari paris et pouvoir législatif. Iyo de nam na harmoi dunia kamili ko kai. Makrobo ya vote wa ya wasuli balada na la France en marche. Ya wasuli un an après haundane pour ne législatif. Akane majorité parlementaire. Iyo logique kao ki dunia ijo dezembio haina parti politique wa parsansi wakohenda mbio hata waziparise wakohenda mbio hata wahundanizo doka wa parise ye pouvoir législatif wa sa parti exécutif o wakati hiyo zebarnama chiza hao yeze namna ikohenda yo henda barabara leo ilo tidhambi ekale weser senga sine majorité parlementaire ilo kabata tazambi yabo waona ukailo dhambi waodo andro walo iho atungo palebe ulebwe watanza waone azali hao watuanza waone fatihu, watuanza waone habari, watuanza waone serikali ya hicho. Yodi namna waliyo. Shay logiki hanti helilo. Wala de mana kama mtu ndo harmazenzi presque zenzi zinji wanuta de warese ze voti za raisi ke ze voti za raisi zifanyishia un an après ze voti za hema député. Ba kama ndo anza mgalie namna ze voti za hema député ziko ubira zo reflete ze voti za hema raisi namna za bira. Yutuja intact. Wataala mwa siasa wakauhanti yu wakauyelewa. Ya ukana hani wakati parlement ilio contre ya exécutif. Et législatif hani wakati ilo contre exécutif. Ya wakabati zikuwa avance. Exemple titi farant. Ngwa haruma le projet de loi de finances ataje hundaba saye. Pourquoi? Parce que Macron katine majorité à l'Assemblée. Hazinga manyiha. Na ziladi zono kwa uze evite. Wanuka kokane majorité parlementaire. Haina yezi ufanya hata wa evite hiyo. Macron atabasa inu hazinga mania katusha kufanya. Ani je exemple zilo wavu. Leo ngamjuja mdore za jimbo. Ze votizi fanjao. Ah. Ngamjuja hamba kazi hiba. Shaka watu ujohangalie e logique yaka eba anu harume bamba uyambwani. Madame Maïsara par exemple, hawa harume bamba uyaju. Daniel yani sa pré-campagne rentrée 2022. Pour des élections jokoka 2025. Wonge sawane adversaire ya la le mois de juin, ya juin le mois de juillet, ya ngodo candidat harma élections le décembre. Yuti sawa. Il y a une longueur d'avance. Pour être dans la logique, n'en tenez compte. Chaque objectif, il y a un adversaire ou hatu, nzima, zebatiziba. Tu vois, hata, Léonga, il y a une vidéo. Il y a une vidéo à Mozambique, je me rappelle, c'était, tu vois, là, élection Zahinde, il y a Mozambique, il y a une vidéo. Avant de faire une vidéo, là, comme dans le logiciel, il détecte, il joue original vidéo, original les photos. Titi abala inika pia ye lien et date au mabala nso capturer la timore. Hakanza shindane tirenge lien taba cliquer harmo lien yu. Haonesio mahala ne vidéo ile yangu. Na wamjuo caché, c'est logique. Pour démoraliser les Comoriens, pour un détournement de la moralité ya wa Comori, des vidéos de lancer wa yo logique ya comme tout au fait. Sha nari kaye haruma logique ya sa tena rielewe ya ukana ema candidat ikataba ema candidat wala majorité ema candidat la majorité ema candidat wa anroka ujua kama balango ma candidat 2 mois avant les élections na bodje sanga sina 3 ans 4 ans SRC ngwafanya ngwahamba pre campagne ya wa alerte wanro hao yoka wandu 2025 ka koka élection na warmu bavumengo mirar na mararu ya Komori ma candidat wa serse ngwajo kayabo 3 ans ou 4 ans avant. Abo tous les Comoriens sont avertis. Yo kabati mdu wono yo. Shangwa tsugo wona. Ah, wo fami ole bidia hunde tsanda ba paruka député et alors? Paruka député.
mzimba wala le bidia ke député ba haparuka député mhatsu oui haparuka député ema hayabira shaba sainu waja mrumra jina haja hamanyizale bavu hawaja rangele bavu. Ça se passe. Wanu kabli ya rais azali ja député au ja raisi hau kabli ya kanuru alfatu ya ja député wanu waka wandu harmwe hambu waka ma député waka wandu harmwe hambu waka ukontrole hambu haina election haja waka urenga sha wakati huo abasa inu wakati mrajina harme bambao ya hatu waka wandu ikawe jale election wakawajaka dutu abasa inu wakati mrajina waja generation mrajina waja mrajina waja malideru wa mrajina na c'est normal warengele kazi mbuka na ujua urenga majina ya wandu haumri arenge mrarenge titre za wandu ikao jana aminyoka kweli wakana bavu wakawi controle wakajao ikeba lange chijoba kishata ije kundeleo. Non, ça se passe pas comme ça. Vanu inu siasa haina mrufanyo siasa. Danieli par exemple haumuri wa Madi Hassani par exemple zebiozahe yake leader wa Hitandra Nord nungarijua karma Hitandra Nord gabo madinosaur wa siasa walo hiyo garijua ya ukana ngabo mwenye baraka gabo deputy Hassan II gabo pia Mitsami Hudi la même chose Mbude la même chose yabo haina ya voti wa basana hawina mdu generation hii ya basainu ya objectif ya hao wa detrone wandu wao waredehe leader ya hebavu. C'est le jeu de la politique. Yabo leo kamna ujwa mjoma mbekabo Said Hussein kana ujwa shida fahami ba fahami aporoka deputy arma Itandra yoti logique. Dini Ibrahim kana ujwa shida mzimba baba mzimba haparoka deputy harmwe nguengwe kena ukiri kena ukiri narika harma logiki ikawa haina mndu ngujuelewa. Abonge watukufu harma kabla najena na mkazaki fa mrangesho bahashinu ikao ekardo hanzarangalie tiparozamba harma video banu ya uka ema deputy wa SRC wajo votewa o winji wajo votewa ze elections zao ngazi jo reflete ne ze elections za hema gouverneur harmwezi siwa inamne ma gouverneur wa votewa harmwezi siwa janvier ya 2024 bahi ngejo reflete harmwe ma député haina bahane gouverneur ya votewa nai haina bahane gouverneur ya tu votewa bahi logique et député wa heba vuyo wa jani siasa SRC gujokana ujiro ukaya votewa badika wafanyisha hazi ya za kweli bahi effectivement kama ndo anza mtunde harma presque mabavu et ma gouverneur wa vote wandro et mabavu ya ma député wa SRC wa votewa sans aucun problème ani yo logique parce que banu ngabandro atohelewa tizabia wandu jandu rabo niwambie leo kama ndo kwatwelewa kanabanu uwandu wa voti Ibrahim Mzee jana Mitsami Huli uwandu jusqu'à preuve de contraire ngwa one dynamique ya hao rake jalaluha des votes quelques mois après sûrement yabo Ibrahim Mzee ngujurwa botene ya remporter bavuile hizo des agir haina bavuraka en difficulté harmo wakati wahema gouverneur mabavu yao rihunda na wanatabu harmwezi elections mabavu ranzimwali nzuwane hata ujahunda tuka na problemu pia wapase abo gamu nengo occasion ni beshele marhaba certains candidats wa SRC ikao wahundana no bahati wahundana no ushinzi wahundana ne bahati wachagulwa ne mabavu ya hao amjo bishele marhaba mwana Bakari Mvulana harmwe bavu ya Mbude ikao mengoni mwe ma député ikao
dès le début wandu kwa jaka udute ye élection yahe. Je m'explique. Harumwe baba yambu yembude kaitsanganyiwa ne mitsamihuli. Ijawa sainu idetashewa mitsamihuli ngio mbali, embude ngio mbali, hena nungona depute wao. Bahi, miongoni mwe bahati ya hunda ne depute wa hembude, Bakari Mvulana. Raka uona kana anoke mwama bahati ya kaya eshue yika minim. Dabu ya uka harumwe bavu inu ema dinosaure wahe bavu ya mbude. Ani, les grosses têtes politiques. Wahe bavu inu ema influenceurs politiques. Wahe bavu inu bavu ya mbude. Ils étaient tous derrière Bakari Mvulana. Yabo, logiquement, kawajaka hata ibabata, kawajaka hata mpuli obarini. Haukaharamase pia. Humedi msaidie, Manje Saani, Ali Haji Mali, ani haramase presque wonti pia harimambu. No wandu wao, wawandu kau haina mnunge na fief, haina mnunge na elektora. Halafuna mune elektora yaho wandu wao. Ne serait-ce que Humedi msaidie haeche, ye elektora yaho wandu wao, wende watsanga nyeni yahe kandida, yaboka bajaka hata bahati, ya ukana, ya doamba deuxième tour, wandu wadu babati. Yo des spécificités ya caractérise candidature ya Bakari Mvulana. Harima ya itandra anoro. Ikao umurima di Hassan de la candida, mengoni mwazi candidature, wandu watu zidute, ikao félicitations mon cher ami. Yezimu jadiaka oihundu na saa njema, wende warume le jumala mawakala inshallah. Mengoni mwa bahati hau mengoni mwa eza tongeza ushinzi wabi dabka harima ye mnabahindi alaikum salam. Harima ye itandra anoro hamavu mengoni mwa na wahe hamavu ikawo ye siasa yao yohelea wahebavu yohelea wahamavu mahumuringe kakatiwa madengi wabili almuradi katiwa raro. Halafu hendaji hundu Mtanzania haechi ngio hama Cristiano Ronaldo hendani kwa mpira hajundu hoterenda mina eba yabanga mjuazi jo jiria haka mimtina hata njoka humshinda ti mbio ti resistance ti physique ti technique rien du tout mtina hata njoka humshinda. Bahe izo des agir umuroma Hassan hajundu na adversaire ikawo i adversaire alaykum salam mes frères. Ikao, y adversaire, katina yepwa politique, je dis bien, katina yepwa politique, ya ufanya Umar Madi Hassani face. Isababisha uka Umar, habiri facilement. Car nous avons candidature, on a tout cas aussi douté. Félicitations mon cher ami Umar. Cher Janaku ripa ou hunipara, chaque jawira d'ici coupé hanja wishiatse. Chaque kota warjo parade. Ah, je te laisse savourer cette victoire. Et karija harima yebavu ya bambao ya hangu. Ikao harima yebavu ya bambao ya hangu. Mengoni mwaze candidature ikao wanu kwa jaka uzidute hau wanu ka uzilinda wahunre parce que wana candidat wanu general kauli la victoire chaque waraka walinda avec facilité. Ama candidat ka walinda avec facilité. Na des candidatures, il y a Daniel Ali Bandar. Et candidature, il y a Daniel Ali Bandar. Il kaulindiwa avec facilité, parce que, à part, il y a adversaire, il y a Kanae, mais Daniel Ali Bandar, il a réussi à se créer une fief, il kawo wioche, fief yahe wioche, il joshinda imbehe, deuxième tour, ko johamba kahatsanganya, nami jimindwa jina. Ngabo hiyo. Ngabo ya faculty ya kana harumwe bambao ika wondo ya mrada hindi. Harumwe bambao ika wondo ya kandida Daniel Ali Bandar hakana mrada hindi. Des personnalités politiques
Ikao, wama influent harme région, et ma personnalité, wow, ils étaient derrière lui. Ikao, ngamsujo hamba. Par exemple, harmum jiwamde, hakana député, ancien député Issa Soule, hakana Mohamed Ismail. Ancien député Issa Soule, c'est quelqu'un qui a un électorat. Mohamed Ismail, c'est quelqu'un qui a un électorat. Harme bambao kamil, ko juhamba harmum jiwa. Ce qui veut dire qu'abo, il y a Daniel et il y a député Issa Soule, ni Mohamed Ismaila, il constitue un lobby, Rikaoudi, ani, Rabakana bon, et avec candidature Daniel, Gedjo passe avec facilité. Toutes mes félicitations, mon cher Daniel. Harma, Yebav, Yahambu, Yave Nourel Fat. Nourel Fat, il incarne, il incarne le renouveau. Il incarne une nouvelle dynamique. Il y a une jeunesse. Warengao, Osezamana, Harmé Daoud. Warengao, Osezamana, Vassaï. Bonsoir, mon frère Saïdaksa. Harma, Ebavi Hambou. Ikao Yotena, Yobavu Ikao, Mengoni moi exploit ya Fanishiha. D'abord, Yaka, Harma Bavi Hambou, tous les grands politiques, Wahé région Hambou. Tous les hommes politiques, Wahé région Hambou. Tous les anciens dinosaures, Wahé région Hambou. Si je dis bien, tout, c'est tout. Wakama ministre, Wakama président, Wakama député, Wakama Ali. Pia, ils étaient contre Nour El-Fat. Ils étaient contre Nour El-Fat. Katsama lui avons gabo député Ali Mhaji, gabo Hamidou Bourhani, gabo Mohamed Abdul Wahabi, ancien président, gabo Ani. Ouandro Pia, ils étaient contre Nour El-Fat. Charka Ouyele Wandro Monziba Yaukan et Victoria, Ngio facile, parce que Mengoni Mouze région, ou a décidé Yaukana, on change vers une nouvelle génération, gabo Hambou. On va vers une nouvelle génération, et il y a eu une nouvelle génération, effectivement, où j'impose dans la région, où bakana non, gare changer, il sababisha, ou alama, homme politique, ou arume hambouga sinama hayawaza, ou djihuru pia, en touche, une nouvelle génération, ils ont pris le flambeau, et ils ont ramené Nour El-Fat, Harima, ils l'ont ramené au sommet, ils l'ont élu député, facilement. Ils ont les adjiri. Mais ngoni mazeba avui kao et ma candidat watu rikaulinda avec facilité. Rikaulinda ze victoires zao avec facilité. Ngaweba vya dimani. Ikaweba vya dimani. Notre frère, mon frère Zoubeir, Ikao, ça un ancien député à sa propre succession. Yabo, Genazila, Baba Hindi, Genazila, relation politique zahe, qu'ils étaient toujours actifs. Genazila, Genazila, fiahe, Harmed Imani, toujours, yaka active. Genazila, namna yaukana, nge député, à sa propre succession, Yabo, toujours, abo hakaoubu nge rythme pour rebondir. Isababi, chaka élection yahe, que jakana hata ambiguïté. Njaba zirwa jina kajakara facility chanson shida na besoin tipia. Tina ushida na besoin tipia. Chaga mseju hamba eya dimani. Harme wa Chili effectivement, iyo mengo mweze candidature, ikao, rikawo na kabaka facilité, ya ukai candidat hatu ya vire. Gabon tuka uziona, shamimitika uona, ya ukana chatwa, il y a une facilité. Pourquoi? Kabranza wangalie, kwambani 18 kuli. Yomi gwan mwemi jimili mihu, yahe kwambani, yahe washi. Emijio mili, ika ya dingoni makandida shato. Ika ya dingoni makandida shato. Halafu, ilichanganye na wana wahe siasa ya CRC, wahe bavu, tena ikao haina mjiabo wa urongo wa waishiliwa wanazoambia emiji hao wanazoambia ibavu ya hao isababisha shatwa hawe yarenga kwambani yarenga itinkudi sha Benjamin hambalilieza shomoni
hajahamnika Maulana hambadileza hula hajahamnika sababisha candidature yake tena victoire yake ikafasi wardu hambeka chacun wandu il avait des adversaires de poids, oui, des adversaires de poids, chaque adversaire ouais s'ils sont des adversaires de poids, mais c'est dans une ville, mais c'est pas dans la région. Nas élections c'est là où on mesure. Shaunu kwa mesure harima mji harima njinzima haumraya ngawe candidature ya Zubair Hamadi namna na mwabiani ya ukana yomengonozi candidature za kafasili wajau ngawe candidature aussi Karuanzara de Nzouani. On va évoquer la candidature d'Aboudou Mirouadi. La candidature d'Aboudou Mirouadi ne souffrait d'aucune ambiguïté, ne souffrait d'aucune souffrance. Parce que Aboudou Mirouadi, rendu 2022, il fait campagne. Hatakataka député, mais il s'est mis à fond. Jusqu'au quoi ngodo candidat wa SRC armée région, mais Kajakana utabifu parce que il a déjà tracé le terrain, il suffit juste de marcher. Il y a aussi la candidature de Moustadran dans le CIMA 1. Moustadran aussi, c'est un candidat à sa propre succession. Il y a pas quand il a fiefia, toutes les personnalités politiques ou région. Il y a CIMA 1, il les avait avec Hainamdou Habadia et électorat. Il y a le Numakele 2 de Blonde. Aussi, c'est un candidat à sa propre succession. Il a gardé effectifia, il a gardé fiefia, il a gardé la dynamique. Yahe, Ranzo Kataka député à Tadjihonda Basainu, il est passé facilement, Harma et Réjouya. La Danti Houmadi et Inati Sidi, dans le Wani 1 et le Wani 2. La même chose. Yabo, Gauma candidat Ikao, Kwadjaka na souffrance, Hata, Watole les Sajawende, Anarvé Natole les Sarende. Le cas de Mohamed Mbaye Harma Hamaham. Gawandro Kaudo doute. Oh, Hamaham, Hamidou Karida, on 400, je sais pas combien, Mbeni, je sais combien. On 400. Mais je dis toujours aux gens, Kabanu, élection, si Harma Mji. Et quand élection Zamji, Zobi Hamdou Raïs, Zobi Hamdou député, c'est d'aller Kemali Chouma, Hadjokangera ici à vie. Hauka wademrikawe kajaka udoshida na mriko ni ushida remesi sanvwa ya mdunga hunda nawiti hauseti. Mais élection c'est on regarde les généralités, on regarde au niveau ya les régions. Gabo ya nerea ces résultats zambeni c'était vers je sais pas vers 18h comme ça. Ouais, banba candidat hanyo oui kana ubira. Je lui ai posé juste une question. Et ben, les Hamahame Mbeni Bahi. Parce que quand Mbeni Bahi, les Hamahame, Abou Bahi, pas candidat à Chinois. Mais il fallait attendre. Parce que j'étais convaincu, Yaoukana, Randi, et il est secret pour personne, Randi Azali Hakanti, Mbeni a toujours été contre le pouvoir d'Azali. Ça, c'est un secret pour personne. Yabongari jua ukana candidat wa hatu tizambandro yauka harumeze voti zabira 2024 janvier gazijo zevoti jo reflète haina région jo reflète na 2022 et gouverneur wa hatu na Rais Azali kwa jaroha en première position harumom Mbeni. Par contre Hame en général ils sont sortis premiers. Et ça a reflété la même chose. Mohamed Mbaye Kajaroha premier Mbeni, mais dans le Hamahame, il est devenu premier. Il a réussi à décrocher ça. C'est pour vous dire que mais moi c'est candidature qui a aussi douté. Attends. Comment il gagne bien avec facilité. Il y a harmaze candidature ndaro zamwali. Candidature insanu zamwali. Harmam bavu matsanu. Dewa Jando Mlejele Mombasa Msutuni. Ikao Ranzi Msutuni Dewa Mlejele Mlejele ndahubi tena. Dewa Mlejele Msutuni
mtujua wan ze candidature hizo jando ze candidature hizo zonne makandidatu kahe makandida wa CRC bahi hare opposition akaubude ndazila caprice za kisiasa wadongo hanza wazifanyia Azali. Il pense que Raïs Azali il va céder aux caprices politiques des politiciens. Wa décider wa bude wa mbaka kwa tsuenda haruma ze élection ba j'ai sujet yongardo hije. Mali ma candidat wa jundu haoche sur le terrain warengeze point. Seul région Mombasa, il y avait enfin Ali Atoumani, notre candidate. Il a dit on a face à un candidat du parti Orange. Encore une fois, le parti Orange, il est toujours au rendez-vous. Enfin, il s'est trouvé avec un candidat du parti Orange, mais bon, elle a réussi à s'en sortir. Harima élections. C'est pour vous dire, Yaukana, vanu zevotizin haina wandofanya usiasa. Siasa unumtwala. Siasa inu namna ya ufikiri, namna eka maudunga mwanzoni vote waro mebambao. Comment je suis dans par Sembachili, comment je suis dans par Serhim, comment je suis dans par Mwanzaza, Ndouani, je suis en difficulté, comment je suis dans par Ndouani. Si j'arrive pas à décrocher la première place en Ndouani, comment je suis dans décrocher deuxième position? Ani, Isopia, siasa, Nuhama Baola Mraha. Mwangalie namna mrakaza uzenso. Comment j'aurai un vouni, comment je suis dans niveau de vouni, mkazi watike mavexe, comment je suis dans niveau de mkazi na mabinguni, comment ani izopia sha wa Komori surtout da wamba ma opposant wa Raïs Azali wafikiri banu siasa do so ya balheno wakati Komori abo dictature mais la politique c'est pas ça. La politique, c'est comme un jeu de dames. Ganzo fikiri, namna kaza uze pion. Ganzo fikiri, namna doshida convaincre la population. Waelewe zeberna zao udoka ujawambi. Ganzo fikiri namna ukakaribu ne population. Hata mauli kanga mwenye chaguzi, waelewe ka mro ye karibu nasi haku kasina affinité da sinae par rapport ya mnumba jina. Izo pia, izo nungo skufa. Chaku na ujugwa bakshopani hako kwao. Hata ngabo vote urohi amazali votewa babi nava costume ya nyongoha babi nava nkandi ya pasiwando amazali votewa babi nafanya ada na kaza mharuma. Qu'est-ce qu'on s'en fout de neada ya hiyo tile namna siasa na tafadhali kardasoma yinji ya siasa holikoli shemba vititira soma si uamini ukana ekari dungu rifanyao ngarduju wazinji awonge watukufu arjuna na bulhanaban. Shambe seti kamle, je ne sais pas. Et hapo arju unanatsena wakati wa saa insha Allah hata mpaka dabana mubushiro nibitse masimu mema jona na mwa video ya saa tena kamgwenzi.